Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikiye mu gihugu cya Uganda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza, ari nako mbaha ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Ni inkuru ibabaje cyane, navuga ko ari inkuru y'agahinda kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iturutse muri village Urugwiro, n'ibiro cyangwa se ni Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Mbere gato yuko nza kugaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbabwire ko mu y'amakuru mu buryo bw'incamake, kuko iriya turaza gufata umwanya tuyiganireho. Mbabwire ko mu gihugu cya Ukraine, Perezida Volodymyr Zelensky agiye gukuraho Minisitiri w'Intebe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko yasabye ko Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu yitwa Yulia Siridenko asimbuzwa undi muyobozi mu rwego rwo kuvugurura imikorere ya guverinoma no gushyira mu bikorwa gahunda nshya ya politiki y'igihugu. Volodymyr Zelensky bitangaje kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga 2026, aho yashimiye Siridenko ku kazi yakoze kuva yagirwa Minisitiri w'Intebe, avuga ko yamubereye umuyobozi wagaragaje ubushobozi, ubwitange n'imikorere myiza mu gihe kandi yayoboraga guverinoma ya Ukraine. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Zelensky yashimiye Yulia ku kazi ke gasobanutse, gahamye kandi katanze umusaruro, ndetse no ku myaka yamaze akorera igihugu mu nzego zitandukanye mu gihugu cya Ukraine. Yongeye ko yamuhaye amahirwe y'inshingano nshya zijyanye n'imibanire ya Ukraine n'umufatanyabikorwa w'ingenzi. Perezida Volodymyr Zelensky ntiyatangaje uzasimbura Siridenko ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe, ariko yavuze ko impinduka muri guverinoma zigamije kandi gutuma ishyirwa mu bikorwa rya gahunda nshya ya politike rigenda neza. Yulia Siridenko yagizwe Minisitiri w'Intebe wa Ukraine muri Nyakanga 2025. Nubwo Volodymyr Zelensky yavuze ko Yulia Siridenko azahabwa izindi nshingano zikomeye, ntiyigeze asobanura neza umwanya mushya azajyaho. Icyakora umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Yaroslav Zeleniak yavuze ko bishoboka ko Siridenko azahabwa umwanya wa ambasaderi wa Ukraine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zeleniak yavuze ko uku guhindura Minisitiri w'Intebe bishobora kandi gutuma habaho impinduka nini muri guverinoma yose, kuko amategeko ya Ukraine ateganya ko iyo Minisitiri w'Intebe kandi avuyeho, n'abandi bagize guverinoma bashobora kwegura. Mu bantu bavugwa ko bashobora kandi gusimbura Siridenko harimo uwitwa Denis Shmyhal wahoze ari Minisitiri w'Intebe, akaba kandi ari na Minisitiri w'Ingufu, Mikhailo Fedorov Minisitiri w'Ingabo, ndetse na Serhiy Koretsky uyobora ikigo cya leta gishinzwe ingufu ndetse na cya Naftogaz. Gusa ariko izina ry'uzasimbura Siridenko ntiryari ryatangazwa ku mugaragaro na Perezida Volodymyr Zelensky. Impinduka zose zigomba kandi kubanza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Ukraine. Iri vugurura rya guverinoma rije mu gihe kandi Ukraine ikomeje intambara n'Uburusiya imaze imyaka myinshi. Guverinoma ya Zelensky yakomeje kandi guhangana n'ibibazo birimo imiyoborere y'igihugu mu bihe by'intambara, ubukungu, ndetse no gukomeza kandi kubona ubufasha bw'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Volodymyr Zelensky yavuze ko izi mpinduka kandi zigamije kongera imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo guverinoma igomba kugeraho, ariko ntiyatangaje izindi mpamvu zirambuye zatumye afata icyemezo cyo gusimbuza Minisitiri w'Intebe muri iki gihugu cya Ukraine. Yandi makuru mu buryo bw'incamake, mbere y'uko duca muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda, reka mbanze mbabwire ko Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz, ariko Trump turafunguye. Iran yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz, umwe mu mihora ikomeye cyane ku isi ikoreshwa mu gutwara peteroli. Ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko uwo muhora ugikora kandi ko amato akomeje kunyuramo. Itangazo rya Iran ryaje mu gihe kandi amakimbirane hagati ya Tehran na Washington akomeje gukaza umurego. Kuri iki cyumweru Amerika yarashe kuri Iran, nayo mu kwihorera irasa kuri Kuwait, Jordania, Bahrain ndetse na Qatar. Urwego rushinzwe imiyoborere y'umuhora wo mu kigobe cya Perse muri Iran rwavuze ko kunyura muri Hormuz bidashoboka kugeza igihe umutekano n'ituze bizagarukira. Iran yavuze ko iki cyemezo kandi cyatewe n'ibyo yise ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Yatangaje ko amato azongera kwemererwa kunyura muri uwo muhora nyuma yo gusuzuma uko umutekano wifashe mu gutanga impushya zikenewe. Kuri iki cyumweru Perezida Donald Trump we yavuze ko umuhora wa Hormuz ufunguye ku bucuruzi mpuzamahanga, n'ubwo Amerika na Iran bikomeje kandi intambara. Trump yabivugiye mu kiganiro yagiranye na televiziyo yitwa NBC, yavuze ko amato y'ubucuruzi kandi ashobora gukomeza gukoresha uwo muhora. Igisirikare cya Amerika nacyo cyatangaje ko amato akomeje kandi kunyura muri Hormuz, kivuga ko Iran idafite ubushobozi bwo kugenzura uwo muhora wose.
umuhora wa Hormuz uhuza ikigobe cya Perse ndetse n'inyanja ya Oman, ukaba inzira ikomeye cyane ikoreshwa mu gutwara peteroli na gaze ku isoko mpuzamahanga. Umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Mohsen Rezaei yavuze ko Hormuz ifite akamaro gakomeye cyane ku gihugu cye, avuga ko uwo muhora ari ingenzi cyane kurusha intwaro nyinshi cyane zikomeye. Yavuze ko Iran izakomeza kuwurinda. Ubwo kunyuranya imvugo kuje mu gihe kandi Iran na Amerika bikomeje intambara. Amerika yavuze ko ingabo zayo kandi ziteguye kurinda umuhora w'amato, umutekano w'amato muri Hormuz, mu gihe Iran ikomeza kandi kuvuga ko irengera inyungu zayo n'umutekano wayo. Kongera gufunga umuhora wa Hormuz kwa Iran kwatewe n'ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayigabyeho kuwa gatatu ndetse no kuwa kane, ndetse byakomeje kandi kuri iki cyumweru. Ni ibitero byubuye nyuma y'uko amato atwara peteroli yari yibasiwe n'ibitero muri Hormuz, nubwo Tehran itigeze yemera ko ku mugaragaro uruhare muri ibyo bitero. Mbere yari yaratangaje ko amato yose anyura muri uwo muhora agomba gukurikiza amabwiriza ya rwa rwego rushinzwe imirwano muri leta muri Iran, kandi agakoresha inzira zagenwe. Reka rero tuve kuri iyi nkuru mbabwire ko mu makuru yandi nk'uko bituruka muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda, ni uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yafashe mu mugongo Emir wa Qatar wapfushije se. Ni Perezida Paul Kagame yihanganishije umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'umuryango we kubera urupfu rwa se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Qatar yapfuye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Icyateye urupfu rwe ntabwo cyatangajwe. Perezida Paul Kagame abinyujije kuri X kuri iki cyumweru yavuze ko Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azibukwa nk'umuyobozi ufite icyerekezo wahinduye Qatar igihugu gikomeye cyane kuri ubu. Ati umurage we wo gukorera abaturage be ndetse no kwiyemeza gushyira imbere ubucuti, ati n'ubutwererane bw'ibihugu uzakomeza kandi kuba mu bisekuruza byinshi. Muri ibi bihe bikomeye nyine n'abaturage b'u Rwanda bifatanyije na nyiracyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'abavandimwe bacu b'abanyakatar. Hamad bin Khalifa yayoboye Qatar kuva mu 1995 kugeza 2013, aho yagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura igihugu no gushyira ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ubukungu na politike mpuzamahanga. Mu gihe cye ku butegetsi, Qatar yagaragaje iterambere rikomeye cyane mu by'ubukungu, imibereho y'abaturage ndetse n'umuco, bituma iki gihugu kandi kirushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Sheikh Hamad bin Khalifa yabaye umwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubushobozi bwa Qatar, cyane cyane ashingiye ku mutungo w'igihugu mu by'ingufu. U Rwanda ni inshuti ikomeye cyane ya Qatar, aho ibihugu byombi bifitanye umubano mu ishoramari ndetse n'umutekano. Mu bitandukanye, abasirikare b'u Rwanda bakomeje guhabwa amahugurwa mu mashuri ya gisirikare ya Qatar, cyane cyane abapilote. Qatar kandi irimo gufatanya n'u Rwanda mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera cyitezweho guhindura u Rwanda igicumbi cy'ubwikorezi muri Afurika. Akaba rero umukuru w'igihugu yagize gutya afata mu mugongo uyu umuyobozi rero wa Qatar muri rusange wapfushije se umubyano we yabaye umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Qatar. Ku rundi ruhande ariko ntabwo ari u Rwanda gusa, ahubwo n'umutwe wa M23 nawo wihanganishije Emir wa Qatar wapfushije se. AFC M23 yihanganishije umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wapfushije se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wayoboye iki gihugu cyo burasirazuba bwa hagati. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari Emir wa Qatar w'iki gihugu yapfuye afite imyaka 74. Urupfu rwe rwatangajwe binyuze mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri iki cyumweru. Mu itangazo AFC M23 yashyize hanze yihanganishije Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango w'ibwami muri Qatar ndetse n'abaturage b'iki gihugu nyuma y'urupfu wahoze ayobora iki gihugu cya Qatar. Itangazo rigira riti Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azibukwa nk'umuyobozi wihariye ndetse ufite icyerekezo wagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura Qatar ikaba igihugu gifite ijambo rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, cyiyemeje guharanira amahoro, ibiganiro, iterambere n'ubufatanye hagati y'ibihugu. AFC M23 yavuze ko umurage wa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani uzakomeza kuba icyitegererezo ku bisekuruza bizaza muri Qatar ndetse no hanze yayo. Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko nk'uruhande rumwe ruri mu biganiro by'ubuhuza biyobowe na Qatar hagati yayo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yiboneye ubushake bwa Qatar mu guteza imbere ibiganiro, gukemura amakimbirane mu mahoro ndetse no gushaka umutekano urambye. Izi ngamba zigaragaza indangagaciro n'icyerekezo byashyizweho
kandi bigatezwa imbere bigizwemo uruhare na Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Mu gihe Qatar iri mu bihe byo kunamira uwahoze ari umuyobozi wayo afite umwaka wa gatatu, yavuze ko yifatanyije na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango w'ibwami, guverinoma ndetse n'abaturage ba Qatar. Kuva mu ntangiriro z'amakumyabiri ya gatanu, Qatar yayoboye ibiganiro bitandukanye bigamije guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo Kinshasa yakomeje kandi kutubahiriza ibiri mu masezerano inshuro nyinshi, igakomeza kandi guhotera, kwica ndetse no kugira nabi abaturage bayo bake, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mbabwire ko Koreya y'Epfo yasabye Koreya ya Ruguru ubufasha. Minisiteri y'ubumwe bwa Koreya y'Epfo yatangaje ko yasabye Koreya ya Ruguru ubufasha mu gushaka umugabo wo mu ngabo zirwanira mu mazi wayo wabuze hafi y'umupaka w'ibihugu byombi. Ubusabe bwatanzwe binyuze mu butumwa bugufi bwo kuri telefone bwohererejwe abanyamakuru, kubera ko nta muyoboro w'itumanaho uhari uhuza ibihugu byombi nk'uko Minisiteri ishinzwe imibanire hagati ya Koreya yombi yabitangaje. Minisiteri yavuze ko ubwo butumwa bwari bugenewe ubutegetsi bwa Koreya ya Ruguru nk'uko Reuters mu by'Abongereza yabyanditse. Ubuti kwa 12 Nyakanga, umusare wo mu ngabo zirwanira mu mazi yaburiwe irengero ubwo yari mu kazi ko kurinda inkombe ku nyanja y'Iburasirazuba, kandi birashoboka ko yaba yarajyanywe n'amazi akambuka akagera mu majyaruguru y'umurongo ugabanya ibihugu byombi. Uwo murongo uvugwa n'uzwi nka Northern Limit Line, ugabanya amazi y'inyanja ari hagati ya Koreya y'Epfo na Koreya ya Ruguru. Minisiteri yongeye iti, mu gihe ingabo zacu zo mu mazi zikomeje kandi ibikorwa byo gushakisha uyu muntu waburiwe irengero, turasaba ubufatanye mu kumushakisha ndetse no kumugarura mu buryo bw'ubutabazi. Umuyobozi bwa perezida wa Koreya y'Epfo Lee Jae-myung bwagiye gushaka guhoshya amakimbirane ya Koreya ya Ruguru kuva yajya ku butegetsi umwaka ushize. Gusa ubusabe bwagiye butangwa kenshi bwo kugirana ibiganiro na Koreya ya Ruguru bwakomeje kwangwa n'iki gihugu, ndetse Koreya ya Ruguru yatangaje ko muri 2024 ko Koreya y'Epfo ari umwanzi ukomeye cyane. Umva rero bikomeza kugenda bivugwa hagati y'impande zombi, Koreya ya Ruguru ndetse na Koreya y'Epfo, rwose ntabwo bajya bahuza habe na gato. Duce muri Afurika y'Epfo, mubwire ko Afurika y'Epfo yatangaje ko mu byumweru bishize yatangiye gutunganya amadosiye y'abanyamahanga bagera ku 53,149 bagomba gusubizwa mu bihugu byabo bakomokamo. Imibare yatangarijwe Pretoria ndetse na Minisitiri w'Ubutabera witwa Morocco Kubayi, usanzwe ari umuyobozi wa komite ihuriweho na za minisiteri ishinzwe ibikorwa by'abimukira, Inter-Ministerial Committee on Migration. Ubwo yatangaga amakuru ku ngamba za leta zigamije gucunga neza ibibazo by'abimukira, Kubayi yavuze ko ingabo za leta zakaje umurego mu kongera kandi umutekano ku mipaka y'igihugu, gukaza ubugenzuzi ku bijyanye n'abinjira basohoka ndetse no guhangana n'amakosa ajyanye no kutubahiriza amategeko agenga abimukira. Yongeye ko n'abaturage b'ibihugu bya Malawi, Zimbabwe na Mozambique aribo bagize umubare munini cyane bamaze gutunganyirizwa amadosiye yo koherezwa mu bihugu byabo. Minisitiri Kubayi yavuze kandi ko ibikorwa bitagarukira gusa mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu Afurika y'Amajyepfo SADC, ahubwo byageze no ku bindi bihugu cyane byo mu majyaruguru ya Afurika. Nk'uko leta ibitangaza, abanyamahanga 2,615 bamaze gutunganyirizwa amadosiye yo koherezwa mu bihugu biri mu majyaruguru ya Afurika, barimo 1,159 bagomba gusubizwa muri Nigeria, 939 muri Uganda, 431 muri Kenya, 86 muri Repubulika ya Kongo. Minisiteri y'umutekano yavuze ko ibigo bitunganyirizwamo dosiye z'abimukira bikomeje kugira akazi kenshi cyane kubera abimukira batagira ibyangombwa bakomeje kubigana. Minisitiri Matsong yavuze ko ikigo cyitwa Musina Repatriation Center giherereye hafi y'umupaka wa Beit Bridge uhuza Afurika y'Epfo na Zimbabwe kizakomeza kandi gukora ku bushobozi bwacyo bwose kubera ko hakomeje kugera abimukira badafite ibyangombwa. Tariki ya 10 Nyakanga 2023 honyine iki kigo cyatunganyije amadosiye y'abantu bagera ku 500 bagomba koherezwa mu bihugu byabo, aho benshi muri bo bari abaturage ba Malawi na Zimbabwe. Afurika y'Epfo ikomeje gahunda yo gushakisha abaturage bayibamo badafite ibyangombwa. Icyakora iki kibazo cyinjiwemo n'abaturage ba Afurika y'Epfo, aho bagirira nabi abanyamahanga babaziza ko aribo ntandaro yo kubura akazi n'ibindi. Ibi bimaze iminsi bishwanisha Pretoria n'ibindi bihugu. Ku rundi ruhande, abaturage benshi cyane bo mu bindi bihugu bya Afurika basaba abirabura bo muri Afurika y'Epfo
utibagirwa inkunga y'ubufatanye bahawe n'abandi banyafurika mu gihe cy'urugamba rwo kurwanya ikijyanye na apartheid. Reka nce mu gihugu cy'Uburundi naho nsoreze mubwire ko perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yakiye mu biro bye umugore we Angel Ndayishimiye mu buryo busanzwe bukoreshwa mu biganiro hagati y'abayobozi n'abashyitsi babo kugira ngo amugezeho ibihembo mpuzamahanga ahawe. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida w'Uburundi Ntare Rushatsi, Angel Ndayishimiye yakiriwe na perezida Ndayishimiye mu ngoro ya Kirere, aho yamushyikirije ibihembo bibiri mpuzamahanga uyu mugore yahawe mu rwego rwo gushima ibikorwa bye. Ibyo bihembo ni icya United Nations Population Award ndetse n'icya Global Health Award. Igihembo cy'umuryango w'abibumbye cyahawe umugore wa Ndayishimiye byatangajwe ko yagihawe hashingiye ku bikorwa bye bijyanye no guteza imbere ubuzima bw'abagore n'abana, uburezi ndetse n'ibikorwa bigamije kandi gufasha abatishoboye. Naho Global Health Award cyo kikaba aricyo cyahawe kubera uruhare rw'ubuyobozi yagaragaje mu bikorwa by'ubuzima rusange. Nyuma yo kumwakira ndetse no kureba ibyo bihembo, perezida Ndayishimiye yashimiye umugore we ku byo bihembo, avuga ko atari icy'umuntu ku giti cye gusa ahubwo ko anahesha icyubahiro igihugu cy'u Burundi. Iki gikorwa cyabaye nyuma y'uko Angel Ndayishimiye yari amaze kuzenguruka mu mihanda y'i Bujumbura yereka abaturage ibihembo yegukanye ku ruhando mpuzamahanga. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere.